ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Isia ni matuku nyanya mwezi wa 6 mwaka ni 2021 na isia vika ila isa ya ukwata Vilingi wa Mauvoo na ndi ni udhocha na moko eli tutambanye imwe gina mwiso wa Vilingi wa Mauvoo muthanani wa umundi masita makwa nita wa Veronica Siombua na Kesharo Ndinda nukwitha aitwa liulila Mauvoo maitu kwanzia ya meko muthanani wa umundi na ndi ethawi na undu wonthe wenda utumandini wa studio cia Mutongo TV wituma kwa utumani munini wa ili 3-9-1-5 ili 3-9-1-5 yakitu kwate amwe maala tumumbanisye muthanani wa umundi ala tukumbanisye ni vamwe na wavinya ndeti kukulya enendi kukwata mbau BBI bunge ya Makueni kuvitukithia livoti ya nzama ya kithio mwaitu umwe kitui kukulya andu mango nzeo kumutethesya kuthinikia mwitu wake aimi kuya kibwezi kutetheka na kiwanda cha kuthia ivulanya Vilingi wa Mauvoo. Mbunge ya Makueni kwa vamwe ni etikilana na livoti ya nzama ya kithio mivai andwala metha na mamutha mamwanya amuika na wiana wandua yulu wa mutalatala ula unathakiwe mbungeni isu ni mwene kivila wa mivai na andwala mekala na mamutha mamwanya Mheshimiwa Isaac Chalo Caleb Chalo na ilivoti kwa withianu. Mbunge ya kaunti ya Makueni kwa mundioni avitukithia livoti ya kamiti ya maundu ma kithio mivae andu ala memavata memwanya muika na maendeleo nduani livoti ila yetetwa ni mwene kivila wa kamiti isu Honorable Isaac Munyao nthini wa kikalo cho mundioni na kila kitongo wene speaker wa mbunge ino Douglas Mbilo ma MCA mekivathukanyo ni makwata mbau livoti isu ile no ikithia metatata misioni yekiwa na ile no vingwa miana vatechende kwaka na ume ndini wa maundu ma utongoi wake serikali ya mutioko owiyovo utongoi wa methia yikivathukanyo. On the consideration of the Makueni County Gender Policy 2020 laid on the table of the Assembly on 7th June 2021. Ona uwiyovo livoti ino neno ukithia kana vai muvae uitha uivathulwa kana kuonekana utena wito na mivae ingi undula watuma mwene kivila wa kamiti ino Isaac Munyao ayele anja mbeange undu mundu waile kuelewa ni muvae kana kila tukita kwa kisungu gender katika Makueni County Assembly no monde ina move a motion ilaje about the issues of gender Makueni County Gender Policy 2020 ila ya approviwa ni members anonymously katika County Assembly kwa kilango enda kwa jamii kana ando ni maelewa isho ya gender na gender ni women men kana ibeti atumea siana na etu na ndwala pia mena mamutama mwanya kwa hiyo ila kwa gender twetha twe maanisha ibeti sesioka twetha twe maanisha group sisu sionde ila ni ibeti atumea siana cha imwana etu na pia andwala mena mamutama mwanya ini tina wakwitha vatena kwatia kwa mwia wa kilungu cha mwe yolo itatu cha mivae ndini wa wandikani wa mawia na ula witha utongoi wene nzama ya kuandikana mawia vanthini wa kaunti ya Makueni na ula wisikanie kwa kisunguta County Public Service Board ma MCA mekivathukanyo ni makwata mbau livoti ino na ila yete onena nyamu vyu na ula wakusi wa itina wa MCA wa Tulimani na ula no wenda ongo yala aingi nthini wa mbunge kwenda akakwikia viti nthini wa maundu ma utongoi na maundu mekivathukanyo na vala wanenga na nkelekanyo na muvia wo siliva Kenya ula kwa oyu tongwe uwe ni mwandu Justice Kome na Philomena Mwilo. Mr. Speaker, if I look at the judiciary today, there may be no gender. You see, Mr. Speaker, it is the attitude of the society that even puts down the women. And in favor of this
policy, Mr. Speaker. We need to change our perception towards women as a whole. Mr. Speaker, before I sit, before the majority leader rises, can he substantiate when he's concluding what is this that men can do that women cannot do? A woman cannot send a man to Pumwani. Yes. Kuma mwakone wa mbunge ya kaunti ya Makueni ulawe wote ndiripoti ya Mutongo TV neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Mwaitu umwe kwa isitwa kathina mwita kuma kaunti ya Kitui ni umya witano kwandu mango ya ulau mamutethesewe na mwitu wake mwikali mwita ula wikalite na mamutha ma mwana kwa miaka miongo ina kuyanana na mwikali nikana ethitwe aimantha utethio kuma kula kwindongoi indu kuvikia ona umundi ndavikia na utetheka. Onesmus Chalo na Ingewa. Kathini mwecha na ula umete kisione cha kaumba mulango Kitui cha kati ni weka ila numango siolo mamutethese na ilovia nikenda kusuvia mwana wake ula withia wana mathina makulea kunena na kuthii na uni mwaka wake wa miongwe na aende na kumantha utethio kuma kula kwindongoi indi ndatetheka. Ni kana kawa ke mathina kana kugaziwe mwaka wa miongo nana nemwe mwe wa mbe na kumakazi kaya tambuka na maumako kawoyeke na mina makarambito otembea kubiko munzi kaeza kuthi nakana kukai bandu kwa totethio na pamwe tunamani tena ko kila bandu bonza na twa kwa totethio balwa mako mathi maiza gumbuka maiza kwa na kayingi ana kwa jibu ndi twendete twa kila bandu bonza na kwa totethio nakana ku ko kayitona ndanena na ndaenda aninye ne thya wanake ta muzi wake nyindi bandu ndukomani ndukomaibalwa ila neza kono kepelwa ngekatethesia undu baino mundu ngwe na kina Kathini easia mwana u wake kwa isieto mwikali mwecha vai mundu wisa kwetikala kutiwa nake nikenda athie kamanthe ilovia sia kwitethia na kutethia mwana wake na yu ethitwe aimantha utethio kuma maofisini mandu ala methia wana mamutha monzu indi ndakwata utethio ona vanini na yu ewa we avinyekete undula wa musukumea kunena na kameme kaka Mutongo TV. Utethio wa thatha kinwira na kuoneka yu nyingi mutetha jani nake bano nundu we umwiria maundu maingi muno nati kwibina mundu nge amutumikie ukona ke ajokela bandu balawi ndina mundu ngene thya nake bayu nonye ne thya nake omwitu nonye ne thya nake bakubi alanja nyama ina bina maina kindu mena cho ani maina kwa timena nonye ne thya nake bana mathina yu tindu zake zyo mutumize thya na mathina omba kuyamba ngokela kindu. Tabitha mwema ni mutui wa kathini na ula ni munyanyae na cha usenya wende utonyi indi athi kivaluani no mwalela munyanyae kathini o kendo kala wakwata ni kenda asuvia mwana wake. Nyaka naka ni mutui wakwa ila na thamie 91 ni wonethi na twakwata na nethi kana kaka keke kanini nikawa muno keditani embita twitwa sivitali na nyina ikivaluani na kwata kasukali kanoka sabuni ka kibanga ni mutui la kanange munengo kasukali ka lobo tochola kukana kani gethe ana mathina inya kende bandu ukwata kindu ndo ana nyama ikindu itu ikawa watu ola we wote akimwete okala wa mwete tubemba we mwike inya akemendi ndo akana ka ndena kindu pinu kwenda tedi atetheswe inde ketui kwa ndongoi na nekisialile kwetika mwaitu ona kutwika ni wa meye mamutethie na we nyake ni mwendete nusubire kana ka okala katiti wakwata nuko uya kakaya kakabona kathambia kathea na maundu ange maingi nwisi aka tio akame maundu maingi na wonu utati tondu ton kuwe thani batoneka andu ala mango yola matethese kanaka o maisha alanga yuka nengete bayo luanza namo maye athimo mundu kila mundu wika ndaka ibwa atongo ingi mekia masevya malelo na mekia matavala valane ne mamutethia mwene nthi na bayenda kwithukisia kio cha mwene nthi ulo makune kura na ningethewe na ngoyo lo na nutona kutethia mwaituno mutethie miaka miongo na timenini ainyama kila muthenya ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo makaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo naindi ni wikwatio witu kana
muwandu usu no kuvikia na kutetheka na andu mango ya ulauni mauvikia na kutethia mwikali mwicha na indi tithi ndini wa Makueni County ilembetani ya Kibwezi. Muyumbe wa Kibwezi ya umiloni wa sua muwandu Jessica Mbalu ni wa twaisia unenanya na maovisa mausesei kisioni kiu tanzia imwe ya kumina ungi wa indo ulawithi twevo. Mbalu anena kavindani kala kunenga na cheki cha mbesa sia kinandu cha Uwezo Fund kwa enendi makilio mbunge cha Kibwezi ya umiloni wa sua. Kennedy Mulinge na Ingewa. Sia moito amwikana lemavu sub-county ya Kibwezi county ya Makueni sina ondoa kotani etina kinando cha shilingi milioni 4 na ngilima na ile cha Uwezo Fund kwenye kisio ikundini walanyoa uwezo wengu watani na muyumbe wa Kibwezi cha umiloni wa sua muandu Jessica Mbalu ainena na ndikima mavoso koni wa maikwiti na wakutoa isia walanyoa Jessica no asiende ikundile sia tethekane walanyoa kuma isioni sia thange mututo wa ndithi ngoni zambani na masonga leni Mike thini matumi ilo vyesu kwanza ila sialete kielelo nchako yukilia maondoni makiokwati. Isi mbesa process sia ila tunengetwe ni serikali na ila ingi ikundi sia ndena utunga tuanengane to the tune of 4.2 million shillings kana milioni na ngilima na ili ila sia alika ikundi ni tofauti tuina ikundi sia masonga leni ward ikundi sia ivingo ni zambani ward Mutitu Wandei ward na Thange ward. Nitwanena nisia undu wa kutandithia na undu wa usubia mbesa isusi ya ikundi ngwatanio ya ikundi na muna munuko support serikali ni kana withie ona mbesa isusi ya Uwezo Fund sioneka siutethia andu ingi na serikali yipitithia withie nisiandea kunenganwe. Jessica ongine wa wetatavena mbesa akaunti ni sia muika na mathuthia makwatande vamwe makwate mbesa ini kana meyendesie. Tuna mbesa mbingi kati akaunti ni itu ya youth ila tu kuthuthia mayuthi mayumilie ne kana matwana kuform ikundi na kosa mbesa ne kana withe ne metethia nitwabanga kana itukutha twi sensitizing ne kana withe ne matona kuelewa muno mbesa isu na mayeka kuikia na itu twituma tumonio metala tla matona kuika ne kana withe mayuthi maitu ne matetheka nundu mayuthi twina mo maingi ku ikundi sia mwaitu ile siatethekana ilovia hii ni sia wetata sikio matonethia kuthantha cia uthukumi wa maundoni mautandithia na methilia ni kivatho kwa nyambui nguku na ng'ombe nila tuna kikundini ni tuna ningi wa undu tutona kuitumia mbesa isu twethia tusawitie table banking ila twendeana ya nundu wa mbesa ila tumbana cia nini na tina mubango wa kuombui tibulanio na ile situ twitha cia no kana withie mbui isu ni cia ciana twaendeana ukwata mbesa. Oingi amwitwani mathingilila ngwatanio katikati wo ona itina kukwata mbesa ini kana methwe mekielelo kwa mwitu na muikangi ni na utani muthenya wo mundi nundu wa kuka na kukwata mbesa cha Uwezo Fund ni mbesa cha Uwezo Fund ni mbesa nzio ni kwitha fund imanisha kuendea na mbe kana kukilia andu ala makwata mbesa isu na ende ikundi ona cio ikatana ni mbesa iende ikethwa china ngwata niho kila umwe matonye ona ala meute mewe mena pata wakuka na kuona mukwendea na kosa maende asu ainenea mathina maungi wendo ala mekumbilite kisio kimu mbunge wa Kiliumbunge ki Jessica Mbalu ni wase ni matwaisi onenanya na itue cia usesei sub county ya Kibwezi kwikithia thina usu ni wavikia muthia maumba noni maingi kuma kwa chatu na the deputy county commissioner na tuende na unene ya ubo wa security tuinene muno security ila ya badua indo situ sikeyo kwa na ndo maitu makalalamika muno ndo indo na twekia mitalatala ila ya net include the OCPD undu wa kwithia ni twasubia indo situ na on dhala mekwatika na moyo ite indo asu twasia mailite kwa nundu sunungi kavindani ka ukwati wa ene nthi ukonekite kumana na wa COVID-19 uthuthio nukumwa kwa makwatani na kusucia mbesa hii ni kana meyendesie. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo.
itina wa Minister Muveani wa Kisomo Professor George Magoha kumya walanyo kwa alimu anene maskulu ni onde kuikithia kana asei ala mena utonyi ni mavikia na kuiva school fees. Yumuyumbe wa Mavoko Patrick Makau ni waleana na uneni usu wa Magoha ayasya asei ni maile unewa evinda yanu ya kuiva ndivi kana school fees. Mbunge wa kiliombunge cha Mavoko Patrick Makau ni wa mutula muti Minister Muveani wa masomo silikali ni nene Professor George Magoha kwa kumenda alimu anene mama skulu kuikithekana asyai ni maivandivi sia maskulu sia tamu wa karatu unola kuetakana ni uvathukanu na mwoloto ula wanenganitwe mbeeni ni silikali wala ya kuletia alimu umwena ungamei mama skulu maikithekana kila mwanthi waniwekala skulu ni unalamatamini kuiva ndivisu sia skulu kana school fees. So Bwana Magoha, you are wrong. Mwananchi lazima aambiwe alipe pole pole mpaka siku ile itapatikana. Anapata basari kidogo, anaongeza kidogo, alafu kidogo kidogo ujaza kibaba. Kama serikali yenyewe imeshindwa kutupatia basari, wewe Magoha anasema tutoe pesa wapi? Wengi Makao ni wathingilila kana silikali ya katini yalite kunenga asyai mwanya wa kumina ndivisu na ilesya kana asyai aingi ni makwatite ukuno wake ukwati kumana wa corona. Kwa hivyo hiyo lazima tuangalie. The country is experiencing serious economic stress. Ndini wachathiki kila chatoiwa va mulolongo ukani muvyu ni waunyo kwa maavisa mausesei ala meuthinia ene nthi ma Mavoko ndaweta kana matami mavyu makimea ni mekwitha mayose wa maavisa Ujaniona nikuja police station kupiga kelele, lakini raundi hii nimekuja nikatembea. Hayo maneno yote umeambiwa mimi nimeyaona na macho yangu, na hapa kuna askari wanafikiria sisi ni wajinga sana. Askari wote si wabaya. Askari ni watu wazuri sana. In fact, kuna wale wazuri wengi. Lakini hao wachache ambao wanahangaisha hao wananchi, tafadhali get warned. Your days are numbered. Your days are numbered. Yu amaniwa kuma wa dini ya mulolongo nimeutetheka na sieki isu ni sieki sia milioni 11. Kweli. Haya. Kuma va kauntini ya Masaku, sub kauntini ya Mavoko, sita kwa ni Daniela Mwongela, Mutongoi TV. Muthanyani wa umuthi nitukumbanisye livoti ye mwanya yulu wa uimi wa ivulanya kuya Kibwezi kaunti ya Makueni. Vala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge unenanisye na emiasu na mamwelesya tamena utanu itina wa serikali wa kaunti isu kumakia kiwanda cha kuthia ivulanya na muno ndengu. Tukwate livoti kwa uliku na kini kilungu chambe ndini wa livoti ya uimi wikitumi. Kumana na kwitha isio cia ukambani na muno kamba wa Makueni sithio na mivina makuvi mambua emisioni ine makulego mavano memea na ila ikuwa evina ine kusia na itenda mbua mbinge kitumi niki aimi isioni ine mosie ni mandengu ndoko na nzuta imwenzi ya kukwata chauya na kukilia ukwati wo nzika yosia aimi asia kukilia ukwati kwisila kwa kuvana memea ini na ukwati wambao ni serikali ya kaunti ya Makueni mwaka muvitu tina kwambiswa kwa kithi cha ndengu na ivulanya ingi sievo ndoko nzuhu na mboso nzika yositu sia kugithia ndeto ii situtwaye kilomita ili kuma sokono wa Makindu na uteo vala munene kuma musi wa Mombasa kuthi lovi vala kithike kikwakwa kithike na kila kiende kuminukilio cha kilito vandu vasio kana ki strategically placed nundu maliu alaki uthia tanengu ndoko na nzuhu sikanesa kisioni keu ndengu kukitu va Makindu nundu nithikanesa nikwithia mbua ya va Makindu tuvikia nini na ndengu yenda mbuela nini nzui the aika nesa isio nikija Makindu na Makueni nundu akwithia muthanga waku ni umeasya asua ritha wi musio kwa ngetha ya nzu
Nikiga neza nundu wa tozie imbua itegemea na mbua nundu ndoko yenda mbua o kiasi na ndengo kiasi kumana na kwa kithiki aime mama leo ana mekwasa ni meotetheka muno nundu bloka na ile imavithia muno kuthowane kwa ngetha ya maliu ani siuvetangwa serikali imau ya maliu kwa mathoa makwaila kitumeni ki metho matona kuthinikia mavata mo makila muthena niki ututethia nundu serikali yabanga tho ikabanga tho omwe na mino ketha ndengo yakwa ngamitwabu ndiketela wani bloka banzi yani na bijabubu ngetha ni simbesa ni ngukwata sionthe ciani na naikwata ciumbene ketha ni no weso wa tikwiba skulu na ndieka tumabata tula tungi tunini ndona kwikata o twa nyumba nungila yuna kwata weza kwithia no ngwenda utatumwe na kula kutatisemba cia mazito ama manyo mama kindu na mutambo huni ngona ni wakiwe bakubi na mazito yukweza kwithia mutambo no ututhoe kwa bei oyulu kulingana na isto kithiki kigatutethea cia ketha kina ungami mwailu ii ni neto cia kanini kingo ula ni muvandi munene wa mumea wa nzu na ulokwasia kana kithiki ni kio matethia ta emi manzu nundu ni meukwata soko wangitha yo na vala mathoa mekwitha memakwaila ndama ila babanda masia o india tuina market nzio bloka ni siuka anda situ ya nai mimea yitu o india ni twa dingi twakwata sa wo ukithiki kinaitwe ni Makueni county igetha kina ungami musio no tukitani nundu tutwangetha yitu yonde vuvu yanzu ama sio walangi kabusikana na kidhitu wonde wivo aemi aane mateta kana ni meslama umeke fathakonyo maiso twika ni mumengetha yo mundani na kumetwa sokoni mamuna alame okule serikali ya kaunti ya Makueni emakunikala na imatethe kukitana namo nikana kwikithia maosioni makwatikana kwa wingi na kwikithia kana umo na ukwatikana wa maliu ndo natilika kithini ki maumo amwe ni vamwe na kwithia mathoa mambe cia mimea metha mekathite ivinda ya mbuani ni makuleketha ni vatoneka serikali ya kaunti ya Makueni manenge beonekana molangi kile makuvanda na kuketha mimea imbe ila tukuwata yitu wa kundukani tutewa hata kilo kimwe maneli na itu twatuoketha bloka sioka no itu kilo 50 kana 70 wisa kwithia itu ekothea pandu ba kwamba twekothea ibatoneka serikali witu wa Makueni ukatwiwia ate ithia andu maba Makueni ukamba tu boost kwa mwaka umwe katurenga ndawa ya mana na mbeu ya mana tukabanda witha ya tukilia nundu nosa ndawa manana nosa mbeu manana naima ningukwata ngetha nundu ndwaba ekithini kia kibacha ngabana na mbesa nganengwa siumbene mitutu ni umu ungi na ula aimi ama vetea ni makule serikali na ula ukunie tambia yeye nene ya kumaki ya kithi utonde kumanenga ndawa cia kukitana na mawau ama memea nikanange thayo ithe ya kwaila kukwatwa nulo ula munamu wa kumbi ya wina tu mududu na withi awe yenda ndawa na yuni weze kutita kwendawa ya ndoko serikali kadha ni yenda ndawa wezu ukaza kwithi ayuta ndinde atu za apply ama bandanya ndoko na ukaza kwithi ani cieke kaneza kila ni patoneka serikali ikatumambia ndawa tuketha ni tutono kuna nzositu ona pamunda kutumambia minsi cia kuvanda na mbeu sietwe tene windia ni utuvanda tene mbuye tena ambakua nitutethe kamona ona owiyovo ni mumya wito kula ku serikali ya kaunti ya Makueni yekithia kana aemi na alama katwa maliu mo kithini ki maina nselezo ndivisio na kana nimekwata ndivisio kwa ivinda ila ile ni kana mathino che mafata mo makila muthena majaribu kwiza bebu mindo arrangement nzio aimi alama kweti isa muzio maivike kwa mituki ndi batona yo ivulanya isi afika kithini ki kana ona siata na nimevango myo serikali ya kaunti ya Makueni yekete nekana kuikithia umo na ukwatikani wa ivulanya ndo natilika kithini ki twithiane na minister wa kaunti ya Makueni kilungu kila kiatie atusongie makulyo na itwele ya njambe yange Kennedy Mulinge Mutongo TV kaunti ya Makueni.
Musesia livotisu ya wimiwi kitumi kuma Kibwezi kaunti ya Makueni niye kutunenga mwanya wambe wa kukwata udhumuo na endi tikwata utandithia tisio kathiani tu kuendea na Vilingi wa Mauvoo mbeange na endi wenda utuatia kana wenda utumani mukuvi wetumandini wa namba ito ya studio ilane ili 391 ili 391 o ingine utuatia ndini wa mitandao ya mikumukaniliye vala Facebook utukwata na Mutongoi TV, YouTube utukwata Mutongoi TV official, Instagram utukwata Mutongoi_TV na indi mitikili tukwate utandithia nitusiokethetie o mituki. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Wati ndata musesia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana waku wa kwaila na wakwendese nyi muthana wako wi musiovyu na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusi asema we meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela ndu ndethesi ndu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neza mundu ithi aya nda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu afikalanye nandu pe soso wako ibaya musi ute wewe aloni eke wewe mwana akene wosi aloni na kwesa kwepwana yundese aloni na andu yikalanye na monesa maga kusoisia nduka mimi tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Vaikuma uivuva vaikwisovana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalambi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume ichawa ilite kwika wikuya musi mundume ni wailite no wa mwanya onake wa kuthiumwa itina wa kibeti chake kya mhina kucia. Kila mundu ewasia, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndu mwitekelia. Ona kama metha ama biniwe nundu nyeye 3 ndizi kana ni witha ubwete no kakwata binaingi nundu thumuoni itina wa nyekenda kimutwanoni mundu mukani wailito kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endenu kuthie ni aoyiva ekuli ibezi ndibala bevibi na bala oti mundu osisia akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kilunke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wio va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba.
Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo. Are you looking for a TVET accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Muyumbe wa mwingi ya umiloni wa Sua Charles Nguna yuenda mwea wandu kuivwa maumwa ninzoka uwevwetwangwe nundu siko siandu kumwa ninzoka nisivikie kwitha simbingi na tile mbetani ya kitwi iyoka indi kaunti ingi kivadhukanyo. Otondu Lina Musangi ukutwelesenikana Ngunani waweta andu ala maumwa ninzoka tamaile kuitawa vatendivi. Siko siandu kumwa ni nyamu sianzini siongelekete kauntini mbingi va Kenya. Iyevo kaunti ya Kitui kavinda kalamu ya wako ivandwala maumeto ni nyamu isianze wako niwe Mungu. Mumbunge wa Kiliombunge cha Mwingi West Charles Nguna ni wakule serikali kuislamu vea ni wakusovea nyamu ikithikana andu ala mavikete kuumwa ni nyamu ini maivwa. Serikali alito ni kwithila irresponsible kukompensate andu ala makuumwa nyamu. Otondu tu compensate andu maathiriwa ni wanyama alangi kau ningukulia ministry isu itunge compensation ile nethila hapo na issue ino ndi kwa affect Kitui county yoka takiza kila kithi kiuma kino ya affect kundu kwingi andu mengi Baringo na kundu kula kungi kauni tutetea Kenya onze kwa njumla makompensatiwe. Oingi Ngunani wasakana uiti wa andu ala maumwa ni nyamu masivitali ni maserikali waile kwithwa mana. Sana hospitali huyitu withila wa mana na munduzu ongelwe mbeza ingisia inconveniences nontu andu monze Kenya mena freedom ya kumufu na kwithila me protected by serikali yo. Kuma sub-countini ya Mwingi Odheloni wa Sua countini ya Kitui, ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi.
Nani musiaisi atitiana na ngewaisu ya Lina Musangi tithindini wa kaunti ya Masaku. Vala Minister Muthethe cia muviani wa ukui mwandu wa vinya ndeti ni wakulia ndongo isia ilembetani ya Ukamba ivikie na ukwatana na kuthukuma kwa vamwe ainene ya kisioni cha mitaboni ila i kaunti ya Masaku wa vinya oingini wakulia enendi mavikie na ukwata mbaulivoti ya BBI ayelesia niyo usungio wa ucha Boniface Mutisia na ilivoti yonde. Aina nande ni wachadhi cha kumumase umu wa thukumi wake mwandu wa vinya ndeti ni wa makuli andu umekwata mbao ripoti ya BBI na mayuma na nanza kaila si kwa siya ripoti ino ni kuthela Kalonzo nale anena chao na BBI engai ni mutabia nyendizole anana BBI na mwandu makwa na mwezi nyendio bongo na ndikengana ndizole anana yo nundu niki Masaku tukwata sub county siana itatu si itatu kila sub county ikwata vangili 100 million isu ni milioni maana tatu na chao milioni maana tatu na 30 be mundu le akindu kisoki yuka kwa asimo kitia kula me ukiteje tu ketike ola witu tukwate sito cia Masaku na tisonga pesa isi alikakwito na nima ito nimekata nimeaniwa ala mena kauwa ni matu ya kula maile kata maile otwa kwau nyendi na mingi cia kwasia nyeni ndo mutungi ya mubea na ndimwe niwe anuma yasi wabinya wakwache kidela kinene muno kwa ya cha gavana lakini ngai atunanga cha Kenya tigo Wengine wa makuli atongo imo kamba methwe na ngwatanio na kukilia mbaye ya mukamba nundu yethitwe yiki vinduni kwa miaka mingi na yu ne vinda ya mbaye ya mukamba kuoneka chenini maito mundu kukila kwasia ai baba kamba bayuma musumbe isune that is what I call negativity mundu kwembwa negative maisha ni make mundu ale kwembwa negative wale wish kemweni wendete ando maku na kemweni wendete mbaye yaku ya kamba wale kunene ambaye yaku maondo maseo ukasi okamba nube uma musumbe ukamba no kuendea ukamba no kwikanesa anu maito ni me kwikanesa akamba ni makwatane na Kenya mathukume meke ndu kimwe nikenda Kenya ano kamba witu wende mundu wendete ando make au masia ndeto sia wathimo ti ndeto sia kwananga Ndeni oneni wake ni wasingikana nuyumbanitie kukwata mbaye ya mukamba kweko na kuthukuma ethewe moni makumunenga mwanya kwithwa engavana mwakani wangilile miongo ili na ili 2022 kibela kitu kila twaveniwe 2017 nitiosa tuthukume andu ma Masaku na nditabio na thukumia ala maandikitwe ni mutwa isu ni ciana cia Masaku nyendio kabau nengwe nena kaona mundu ni inya wenyu inyonthe na ndiumia mundu weane na kumia weane nganenga mwana ule ti lazima nuke ni thukume ni create spaces bandu bakubuta andu nongelele chao nongelele andu inge wethie kila mundu echao kila mundu weane kwau ni mwea wendo sisi wendo tataki wendo manyoli kuake huo likanthene nikendo uthimandia ulo kwendo thimandia no ya wavinya ni yoke yu amithime athime yu nikenda manyete chao kana mwasi atambaito teikuo kana teikuo kwa umatagwenesa na matagwenesa kithethesio ki chao kithethesio ki muka na 2022 andu ma Masaku they are coming back to claim their seat kibela kiki inaicha wavinya kinai cha andu ma Masaku ni mo manengie na kama yanenga kibela kiki ono mundi ndiye mbwa ni assistant minister serikali ni ya huru okavinda nikoni wa makuli asai kusuvia siana sio itino wa kwithwa kwina siko sinde no kusiwa siana kwa na kulea kuoneka asia tafadhali tusuvia siana ndukaikie mundu na mwana aku na kembwa no ndukaikie mundu na mwana aku ni mwiwa kala kana keta wa baby Chantel kala kana kidnapiwe kana waiwa kitengela askali asiai atoi kila mundu nitusuvia siana situ na onakutika koti munene unonga mise muvango wa BBI yumwenendi nuende na usaniwa muvango uyekuwa kana savali nitite onakwithiwa amwe matongo ibande na usukumesia muvango kuvita Vilingi wa Mauvoo kuma kaundini ya Masaku mitavoni nitawa Boni Mutisia. Minister muveani wa usesei wa nthini Dr. Fred Matiang'i ni wasia muvea usu nukwithiwa winenga kilungu cha kitheka kula kwi muvea wiyungamie wa ukunikili kwa uthukumi wa volisi kana aipoa nikenda make maovisi mo. Matiang'i oingi ni waweta muvea wake nukwendea kuthukuma na muvea usu
kwikiria kana ni kwaelwa uthukumi kwa enendi. For real change to occur, for us to overcome mediocrity, then we must encourage, embrace, and employ habits that bring excellence. It is not enough to change our office bearers or even jobs. The pursuit of excellence is a high ideal and also an individual choice which can only be achieved through a culmination of deliberate habits. It is this ideal that we must aspire towards meeting, and indeed, it is what the Constitution and the Kenyan people demand of us. It is what we have set for ourselves, and we are excited to present to you the ODPP Excellence Charter. Our strategic commitments is an ambitious and bold plan that we have set out to achieve in the next 3 years. This is our commitment to Kenyans. As most of you may remember, the development of the Excellence Charter started over a year ago through a thought leadership and strategic plan development seminar that was held in Naivasha. During the seminar, we were all engaged in the critical analysis of the previous strategic plan and tasked to propose the future of the ODPP. This gave way to the charter that we are launching today. The launch of the Excellence Charter is new ground that you have broken. Frankly, you are the only institution I know in the criminal justice sector that has gotten to this point. And you have immediately with that thrown a challenge at all of us. Inspector General, I believe you have taken very good note of this. My good friend, Mr. Ogalo, I hope you are taking good note of this. And my brother from the IPOA, I hope you are taking good note of this, that the ODPP is now blazing the trail. And we need to follow suit and develop this culture of excellence in the manner in which we do things. Agreeing to develop an accountability framework to itself is the first admission by the ODPP that they are ready, prepared, and willing to serve in a modern way and in a manner that meets the demands of our time. Naindi musiaisya bitikili tukwate utandithia naindi tisiokane tusioka na Vilingi wa Mauvoo ndonyo kana Vilingi ndonyo tumane mathoa masiendo undu maendeye na kuma ndononi sito bitikili tukwate utandithia. Nikwate kiri yote akunikisio musiaisya wa Mutongo TV Kilungi ni Mbisuni. Kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawiyo. Party. Chips ni size. Tuo? Chips tulanga tobeke potato jisni lui yaku. Ni nama mbiye ni mauta kitungu na dia kitungu saumu chete musamo muselo uli so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo udipaya mbuchari usakwe na masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo Isa 12 na dakika 40 cia mawiyo kila wakana Kilungi ni Mbisuni. Muyo Mbisuni. Benga Solo Bez, Idembe, Muyo wa Wadhi, Mbelekanywa Nonge. Kilawa kwa mbelelia nginya wakatano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba
andika ngone yaku kana nitwakwatha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatilo kila wakwambĩrĩria nginya wa katano kwambia saa 7:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba baya jitembeza vizuri chacha ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. vai mundu wema akethe bathei oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sobanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembo mbua nayo ni yaikie kuwa tatene uliza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baadhi idia ni tukwende kwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba no wete motoka kwezo yumi wa mbemba anenzo amedaresiana kwezo mbemba mabanda eli atatumokete nenda ninangali yako wow nano umekwada nondo nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwatake kwea ciana citu na ila keinya kimena kiweu keima na chunobi na kana kakeana ketiu na uwe twaiye kakeana ketiu kakoko metweka kakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku tupindwe mutundo kwisethia kana kaitu keana kesi nesa Mukamba ni museo Mukamba ni mulau Mukamba ni wautethia Mukamba tikengei nae bate mando ciana ciesiu ye ukweke thia chuma na ciambe mwigwa yuchume kilio kwata skiza tune ya tubendo endeto tuma SMS wandikide skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Naine musiaisia nina udhocha ingi tutambania imwe ngina mwiso wa Vilingi wa Mauvoo bala tusisia ndunu situ muthenani wa umundi si iliata naindi muthenani wa umundi ni soko wa Kongowea kauntini ya Mombasa bala mwandiki witu wa kisio kiu Ajelina Muse utumbanisie livoti ya undu mathoa masiendu mailie sokoni usu. Thenyani wa umundi nitambukie sokoni wa Kongoya ula niwe soko munene va kauntini ya Mombasa na o niwe siendu siethi wa siute wa nthini wa soko uno
Muthoko ikunia yuma silingi ngili 5 na maana nyanya kilo 100. Mbemba ikunia yuma silingi ngili 2 na maana 9 kilo nakyo kiuma silingi 400. Mboso cia nyayo ikunia yuma silingi ngili 3 na maana nyanya kilo silingi 400. Nzo ikunia yetesa silingi ngili nyanya na maana 5 kilo silingi yana 1. Ndengu kananda kithe ikunia yuma silingi ngili 9 na maana 5 kilo silingi yana 1 na 10. Ngalikoni yambo kanayo malu ikunia yuma silingi ngili ile ndo nene silingi maana 3 ndo nini silingi maana 3 kilo silingi yana 1. Kitungu kitesa silingi ngili 1 ikunia 1 na yonet yuma silingi maana 9 kilo silingi 100. Ikovisi enene yetesa silingi 100 na enini silingi 500. Crate ya mayo etesa silingi ngili ile nusu crate silingi ngili 1 mayo 3 silingi 400 mayo 3 silingi 200. Manyanya crate nene yetesa silingi ngili nyanya crate nini silingi ngili ile na maana ele manyanya 3 silingi 200. Atandithia sokoni uwa kongoya maina uwa kuweta. Kama konita wa Julius Muse mbanyi biashara wa Kongoya sokoni na nitesa serious wa sokoni kwao yu ndini wa biashara yitu yona changamoto ni kwithia lewiyu oyu ende na kuka ni mwingi kuma ngaliko ya Uganda na cho kitumi biashara ithiwe hii ndini kwithia silikite kwa wingi ukethia ona customers yu bikia kuvika kundi kwithia ule uwe nginya balasi kuma kwa uki ni kitumi kimwe kila kitumi je biashara ithia yenzela county cio nde ni cio supplier mayu pa Mombasa county na ni twithia kumana nundu agwisa kwithia mayu amonde mamina kukaba methia mena ila process yo ya ilite gwisa kwithia at least ni ma supply wa katika mahotelini ma supply wa katika county ile ingita Kwale mathikilivi ona vile vile nimeenda Alamu. Kwa katika hii biashara ni thia wana changamoto nundu agwisa kwithia mayu nimegwa muno ugesa kwithia at least nimegwa kiwango cha kwamba ni makosa ma customer na yu biashara yitu ni tin zio muno na tin dogu muno nondo mayo yu medimbola ona masise mugona meuba ado ile kwenda tuminia uta tute kwatia lakini bado maina nzodora kwa biashara idimbola. Muthenyani wa umuthini twatambuka thini wa soko wa Kongoya ula kaunti ya Mombasa bala twethio twisicia mathoa mama leu kivathukanio atandithia sokoni uyu ni makwasekana mabiasala mo tamathikite kuvaluka muno. Ngelivoti ya Vilingi ndoju kuma sokoni wa Kongoya kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose.